Wapanini wine, Yaboakwan Kotu Asuono fretete, Wadoma Kuma, Mampo Kotonchi, Obo here Kumanana, Mampo Kotonchi, Obo here Kumanana, Amania Bonane, Piao, and Asem Mpe Kumase. Enya Sam Ketwa Kra wa fidie we so eno tikatro bi no big so kantro bi say Sompa Asem Mpe Nipa no de Ghana mania santima nyina agia tum no yaba na yaba enya Sam Ketwa Kra wodofo katro obi say ene se dwumadie we wantie bia waye ne ho papa aha na sisi sema po menteme ho ase wo de beda Sompa Asem Mpe Nipa ni apene pomasi bre ni ade ama kama wo koduma so mo wi fidie ma tromo bidie kopa bibidi Asem Mpe Nipa yaba na yaba sikofans was the sikofans ideas what can contema many was ya betie sijaso enya Asem Ketwa Kra we ene dia santima ja tum se de mdikan eka kire ono eno nti no ye di atwaguo e was Sompa TV no so aberewa na simu TV no de once na ni na chese ni no fe papa dwumadi obeto omna samon kasa na the nations anka wafalumba obetene kan ewo dwumadi we so ohneyire mame yaboa akua asuama bronya woya abrewatia waje na adwa na producers ye no omudi dwuma kwanta bisa Isaac ye nyina kwanta so twamani na so wane ye begina sa na kokko search Fletcher wono dia wo so wompene mu asemu enu ntino aboa kokko search se wono dia wodidi border so wompene ho asem kra wadawroma ene anya bi nya ye de ebesemu ena anwumire ye betu no sre ene abasa na ye suamu ade medical ka cho say ha na abatem panisem aha na abatem komode afutusem emu ohwamu a esesa brabo Asem Mpe Nipa dwumadie so ena ubete sansensem we enyinada na wokọ master control room wa MC a ozo so a Kevin Woyata one Azuka Nigeria half Ghana half sa branch Pimpinis na said you will see SSS no the shares no so ade bi da akire ahwa beka so mo mbose kan neso na nyeno bia shares bia efe papa Azuka o madawroma na edi atwagu ewo Sompa TV no so no na wokọ Sompa TV so akoba jasi sempremu bema oni David wo madawroma ka kire obi ka ho ene edi atwagu Sompa TV no so no na ene koba jasi ene ye na woda sa ena marketing manager Boakye ne ono so awoda me dedicate show no dia ma wo mo na sanya Boakye a na nkate boga ka me hu bi ache birthday ene wodie me hu no nkate boga no wie na mse ne membie dia akoduru no dia odi aba no eno nti Boakye se nkate boga ya na ade ko anase birthday watu asheda obi mbona betri kanjire ne mame sa ade a wo ye ne ne mu nye bibiem afeda se nyameto ne nkwa na mu a enye ne sa kra kofro obofo mpa bema asuketu ameyipa bre na Osei Aboagye Oforisuo funtum pa katachie srebia bonchena na atwetwe kodi awu atwa miansa ne akosa me na mete adwam nam dia Asem Mpe Nipa ekoboshe asase so kansampian wose kampian so adrodrova ene touchline ko a ena ye ne nam a ye ko ne ye dia ko yanim eno ti no ene asem chechirencha eda proso so wanya bia ntia waye ho papa na meka kira brantie bia obo ababa wa bidua no se oba no ane bo ne ho duom so omte krono mo ababa wa no frɛ mo se ne ho twetwe no wo hwɛ ni yi ni omra na ye hu kwan e befa so e be dane dua no na wonya ade wo kyerɛkyerɛ no ne kokosachi we wia na no bo ma battery o se Oforisuo sa ababa wa no enti anwumire ya ababa wa no frɛ me no eye me nwanwa pa eno ti abrante no hwɛ yie pa na eduru baabi a enipa na efom enipa so na eka ye dem fom so efiri omna samwa bibia bokọ de Oforisuo bema bibia bokọ se na nya mandate bibia bokọ Oforisuo ya betcha ya tifo ne ya dofo mo hwe ye so yi sa na so be ne dem no ma betcha sense wi mu ne ade a o hwe bi o TV so o hwe bi o phone so wi ase enhyeda enko enhyenkran sa na ye no so ni nyina ye ne a anu ahwe nsem anu Oforisuo yedi na nsem na no den enra abranti ya 7 predrasa enra papa betcha so afa na ire na ade na ye wo mpa ne se say I was me fan me Oforisuo o ga me fan me na me ko ni kunanim one na nim sesa ye
In fact, no maybe a yana as any parry. No maybe a Oforisuo. No maybe the way I was in your pa si Jimani wampem. No be a behuna sasta no be a mobia. In fact, I know what thing. Or more yes, I know man Oforisuo. Or more be Mumfan no man for. And Mr. Saka never disappointed me. Will be Obia Machiano. Kia do Bema, also a chiao. And I want Jano. Amachiano Kia do. Mamichiano. I check some massive. Aye, and so I could be 2 weeks. On the Rimusa, on enemy and the coy with the Obanan could be. Now, Faberson. A Faberson and Tomano, more than the Toko. Insurrection. More than the Toko. Time one, Professor Tamis or Tiasian. Na Oba Santemampo. Na Sentia Meka Sim, no, Oshabuan would dish. Sanity. Na penny be so swanya ne baby ko na we fit ani penny pa friend penny ya abo sa tam na NDC guru bi ewu asantemampo ye friend baba okay nti unse politicians on me so mo ba on be ba abachi a du ba bi on betumi anante na ade asa wo mo na tam bi dra na jopa atam si wura busu afie ho no won se asoja fo so ne bambo de o jigire fie na chinya o ma mfa okura tuwe na penny ya abo pagya ne nsa so man penny ntumi fie anya nkoda o hyebo aye di so ka se duba ko na bai na memma ma krokokrokutu no eyi papa na pie and tu hyebo asa di so no me di me bo hye so me no mo ya adwene no man penny rotu ka se na nimba sasa ene na ye bibi this is atomic was na democracy o man tiase okay o man tiase so man penu hyebo aye dey Owo nje mu bi beji nani am bi aka nyina anche oh yeah pompa ye mu me de pese no ye de batudwa umpe ye nyina na ye bekoro na dressing code no aba bonten na obi atimi do bi na de aduma ebia ye nhwe nkosi Friday na dressing code na aba bedu na ye de atudwa yebeto akwala ndin afra de be fra prego ayu kwa ku bibi aboko de ale mawari no wasem na muka hanye ne o ande ye na nsundi no no ano ya yi nkoda yi obuku wi ayo dwa yi nkomo ebi na wudie yo ya rali ya ri ode nkwa chekete mada budu mboje di afusane na sawita frache abusunya abaye wo mu no secret ni ho tiana normal ka brabo ho kwa kunkoma ye di me mamu obi adi ha o ami sheli pe bia no yo bia kese ya se wo ju so tie di madi e ali nhira no na wonya ne kese mfama ya se yatimi hu agya se kura da na ebi hu agya se da no bisu salo no kre nganje na ya chia gosu mahina na akwasi bosompra mishtal baby obia tumfo betwane no Europe nso tumfo se tu ne nkwaso me maami anita hotel me chia no baby obia na ma chia ko jon kansale we ne prophet adum chedua awrade yankopon nchirom nya no nyom kase ya nya atena se dia na futusem no a ene e manfo hwe ne musi de bebre wonti no a na ja ye hwe ne yeso yatima pema kobi okay maami tia bibia boko Ofoso be mo Nyankopon da so kura me wa hase no monti asedan kuto na yede ma ne din kronkron na yasre ne se sempo yetiefo ne yahwefo no bi nso eho dodo no ana se obi ho nya ne din a onfa na basa ne so na ontime ema emunyedu emfa ema no na ahode nso nya se nipa kro ne chefofo so be ma ya badodo na etwe futu seminti wada Roma bomoden anefa yetu se be ya amanfo dodo na ne yae wo han so ebenya bi ne atimi dia trenten ya brabo edas Omraza na wotwe atwa mu odofo ye ka adoye ho asem akire o na adoye ho asem ye ka che ododo no a na afa telephone eye sa adoye ho adwuma eno ada kwan bai ema ye bia nhoma no tum wona woye adoye emfie mienu atwa mu esunsun swanso a omunya ye nsunsuanso na ye papa dodo no a enedi adanse eno akama pa na adanse bia ya efiri mamponten eba ye no na obi ahoafo abrante no se na woye professional arm robber
na efiti abra wo ye sompa chede aye no bi no ebe mfie nsuni se odi tuo ekokoro no bo debida na no kire se sompa chede no se odro ho edi eka ho a ebeko ama wopono bi emu atoto no eno so ebetumi ebiebie edi amawo eno ti ni e ka kire odede bi se sompa chede number no 0598 559802 0598 559802 and 0241 272 990 0241 272 990 edi beba Tarawa media ana Blessed First order for ye nyina yemfa yehunyim na emwo yi papa obi ani wa wapa afutuo ani atenatene ho se dia Asem Mpe Nipa ya fa dia to ye metri so no orofo na afutu semu amede ebre wo no you are born to win. You are born to win. Eye dena ubedin kunim. Orofo se ya ye wo se bra bekum sono no. Eye deya asono na bekum won. Eno ti me ka kire wona anwumire se sene a ubedin kunim e wo wiase abrabo a wo ba ye. Emfa wo ani mponkyire bi a wo betomu. Emfa wo ni musuo ani ensan bi a bebas besan wo. Owofo sene Nyankopon abo se wo ye nkunimdifo no eye dan a wo be ye nkunimdifo. Eno ti e ka kiro bi se abotre ne hia. Ebre ene hia. Eno ti se wo to obu ase amawiase asetani mu abrabo. Ene ne pa bi Nyankopon se ntia wo bo wo no de sa anwoma no ebedom wo. Warofo nkunimdi ebeye wo dia. Eno timitaka na fidie weso ekire wo dede bi se God created every mankind for a purpose. Warofo eno ntino sentie Nyankopon ebo wo no. Wo dia ne se wo dia yeye ne ntontrom ebetumi amakrupo twedi ampon. Se sentie obo wo no omane mrem. Warofo wo nim kuguo dawo. Wo ye nkunimdifo. Eno ti aldie bia wo ye bia no fa wo gidie etachire gidie no na dia he eno ni faith no se Nyankopon ye hu no da ni asie di gidie som no dia bodofo se ye so sa gidie mkro ye mudie mo gidie mu a bibia ni wa ye de ensa somu a entumi enim wa ye ede ben ena wo ya bambu aba wa adwe kire nse wontumi enim kunim. Adwuma ben ena wo ya usika ahia wabam ya abu a wadwe kireze wontumi eninkunim. Awade ben ena wakwa emu nhira wontumi enya bi a wadwe kireze wontumi eninkunim. Orofo you are born to win. Ede ya ubetim kunim. Saba wa sara timi din kunim wa wo so dia. Wa bra na ni mfie ekonkan nanso so Nyankopon hye na nimonyam dia. Orofo die bai ena ma waka akire. Orofo nkunimdie bekoso ama wo. Efri se abra Jona wotonsuo ni mu no. Abra bonsu no emene no no nkunimdie ko na afa ma no timi sa afe no. Wa abra wosi jatabuom no ekomwa na ati jata no de na obi anim se Daniel wonye nipa biem kura ne no mpeye hu. Nanso ne nyina mu no Daniel dinkunim wa abra jata no antumi anwe no.